Školjare osnovnej školi Jovan Jovanović Zmaj, kotri uča ruski jazik, zdohadliše na život i robotu Mikolima Kočiša, a na programi bešedovane i o jeho vplivu na nješkajše školovanje na ruskim jaziku. Stej nahodi najvrednejšim čitačom knjiškog zo školske biblioteki sekretarka Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu Irina Papuga uručela pripoznanja zmenom Amaliji Hromiš. Predsjedatelj upravnog odboru društva Vladimir Salonski, profesorki ruskog jazika i literaturi Mariji Samadžić, uručar plaketu Havril Nađ za doprinošenje vospitno-obrazovnej roboti i popularizovanje ruskog jazika i literaturi među školjarami, rodičami i u društvenim štretku. Cešim se, že sam dostala nagradu z zmenom Havrila Nađa, našого slavnog lingvisti. I to je isto tak važno i za vyučovanje ruskog jazika u Đurđove. Toho roku še na pestovanje ruskog jazika, u stvari to še vola teraz predmet Viborni ruski jazik, upisalo 23 deci i nazavam se, že to jedna optimistična vistka za ruski jazik u Đurđove. Na programi predstaveni novi vidanja Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, ktori podarovani školske biblioteki.